illallah, 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 illallah. Nabi Muhammad ya Rasulullah, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anak Nabi betaturi natu johdra ledra agam temayang put urang bina temayang agam yang fon kasim dua Abdullah la Ibrahim an Nabi ba Maria temayang agam yang fon kasim dua Abdullah la Ibrahim an Nabi ba Maria temayang inang yang fon Fatimah Zainab Rukayah silimung dua di Ummi Kalsum an yang telat wate masanya meninggai donya di Ummi Kalsum an yang telat Zainab masanya meninggai donya alim kawin dengan Fatimah masa di Mekah gohlam nebungka Utsman mekawin dengan Ruqayyah fisyid di Mekah gohlam nebungka Hana trep demang wafat Ruqayyah Nabi penikah kali kedua ne pulang balik balengan Ummi Kalsum hana padum ton wafat lam demang ne pulang balik balengan Ummi Kalsum hana padum ton wafat lam demang tinggai Fatimah la inhana le anak bau hati Sayyidil Anbiya lih wafat Nabi 6 bulan sampo demale dudo Fatimah Zura lih wafat Nabi 6 bulan sampo demale dudo Fatimah Zura alim kawin dengan Fatimah masa di Mekah gohlam membungka Utsman mekawin dengan Ruqayyah pisyid di Mekah tanah mulia illallah 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 Nabi Muhammad ya Rasulullah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berhubung miwat dia katilat jadi lain kajian lun sambung tuma lula ke maaf pada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.